bakunzi ba Muratwa Tele, abandi mwiriwe, kuko twasezeranye mu minsi yashize mbabwira ko tugiye gusuka icyo bita amatumbo ariyo zingaro. Naberetse uburyo bwa mbere, ubu ngubu ndashaka ko dukora ubwa kabiri bwa ziriya nyine za matumbo. Mbere nababwiye ko uje gusuka umukiriya wawe urabanza ukamusokoza umusatsi ukawunoza, kugira ngo mu gihe ukata umurongo umukiriya wawe ataje kubabara. Rero ubu ngubu tugiye gusuka uburyo bwa kabiri umuntu yasukamo amatumbo. Bwa mbere nasutse mbereka dukoresha inyuzi arirwo rudodo, ariko noneho ubu nyine tugiye gukoresha menshi gusa yonyine, dukora nyine n'ubundi buryo bwacu bwa kabiri. Imisatsi ubu nayisokoje yanoze, murabona ko irambutse. Ubu rero tugiye gusuka, tugiye ko ndamwicaza neza ngo aje nyine mu buryo bwo gusuka. Imisatsi no kuyifata tukayihuriza aha hamwe kugira ngo itaza kungora mu gihe cyo gukata. Dukate rero dutangire nk'uko twabibabwiye twaberetse ubushize, ni ugukata nta gishasha kirimo, ni kwa kundi. Hanyuma imisatsi twayifunga menshi, ni ugukora menshi nk'ugiye gusuka rasita. Urabona ko kano iyi ni nini, aka ni akamenshi gatoya nsebekesheje. Noneho turasuka nyine kwa kundi bisanzwe, turafata umusatsi uko bisanzwe tuzengurutse. Kuzengurutsa biraterwa n'aho ushaka ko igisuko cyawe kigera. Naje ndekeye aha. Noneho ndanyuzamo rimwe gusa kugira ngo bitazihambura. Noneho nindangiza, urabona ko bino bisuko byose binini n'imisatsi nabihereje uruhande rumwe, kano gatoya niko kari ku ruhande rwako. Mbese tu expose ko kano ari rwa rudodo. Tutangiye kuzengurutsa, ko dukaraga kwacu ntabwo dukaraga ngo tubikomeze cyane, tubikaraga gahoro tukomeze, kugira ngo mu gihe cyo gusunika itaza kutugora. Nababwiye ko dusuka ukarenza umusatsi, urabona umusatsi aho ugarukira, ariko urareba aho narengeje, kugira ngo mu gihe cyo gusunika unatwika cyangwa utazakata umusatsi w'umukiriya wawe. Twasunitse, twagiye. Noneho niturangiza hano naho turazengurutsa nka kangahe, kugira ngo umwanya wo gutwika bitazaza gutanga forume mbi y'igisuko. Turapfundika kugira ngo tubone uko tuza gukata no gutwika. Kandi igisuko cyacu ko cyabaye ni kigufi, iyo ushatse kirekire nyine usuka menshi ndende, biterwa n'aho umusatsi w'umukiriya ushaka cyangwa iz'umukiriya ashaka ko umukorera. Ariko kino twasutse kigufi nyine kiringaniye bitewe n'imisatsi yiwe uko iresha. Tugiye gusuka icya kabiri. Tugiye gusuka icya kabiri kuko twabigenjeje n'ubundi ni kimwe nuko twabigenjeje n'iby'ubushize. Imisatsi ni ukubanza ukayisokoza ikanoga. Noneho nkaba nateguye amabara atandukanye byenda, kugira ngo niho biri bubafashe kureba neza. Iyi tugiye iyo bita maruni. Nanone urabona ko mfashe umusatsi, urutoki ruri hasi, igikumwa kiri hejuru. Turangiza ndambikaho menshi nyine nk'ibisanzwe nk'ugiye gusuka amarasita, ukuboko kuje hejuru. Turangiza tuzengurutse kubera ko njyewe igisuko cyane nshaka kubiha forume imeze gutya, isa nkaho ari ndende, niyo mpamvu nzengurutsa kenshi. Nimara mpite ntangira. Urabona nababwiye ko iyo usuka nyabubiri ku mpande, ntabwo usuka ijya nyabubiri ikomeye, kuko iyo wabikomeje gusunika biza bikugora, kiza cipfundika igisuko cyawe. Ariko iyo wasutse udakomeza gusunika biza byihuta. Hano aho tugejeje urabona ntabwo gikomeye, urabona ni ikintu kiri aho ngaho, turi nk'uwayukina.
ariko urabona ituja gusunika nibwo umenya ko gifashe. Noneho tugiye gusunika rero, urareba nababwiye ko kuno kuboko kw'imoso gufata kano kamenshe gatoya, uku kw'indyo kugafata ino menshe nini, noneho akaba ariko gusunika. Urabona ko ngenda ngisunika kubera ko gisutse coroshe, niyo mpamvu ubona kirimo gusunikika neza. Tugiye kuzengurutsa, mbese ni ukurangiza. Urabona iki ndakirangije, kandi ndizera ko mwese muri bunkurikire biri bugire ico bibamarira. Mbasaba nuko ko mukomeza kureba, ariko mukora subscribe, munakora no kuri like, munakora no kuri share, kugira ngo iz'ubutaha nanone kuko tugikomeje amasomo yacu nayo bizakomeze bize. Cane cane mbasaba commentaire, mukore commentaire nyinshi, kugira ngo iyo umuntu akoze commentaire uzukomante nyine uvuga aho utumva cyangwa ico wumva naho utumvise ugasobanuza, naje bikantera kugira ngo mbasobanurire neza. Tugiye gusuka ica gatatu, komeze mukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane muri iri somo ryacu, kandi nzi ko hari uwo bizafasha. Twagiye gusuka ica gatatu, noneho twakoresheje umukara. Twagiye no kubereka hano mbikoze gutya kugira ngo mbereke ko amabara yose ashoboka, nta bara ritosuka iyi matumba. Nubwo twaba dufite ya bleu yasuka, twaba dufite iy'icatsi kibisi nayo yasuka, ntabwo ari ukuvuga ngo n'ibara runaka. Twagiye nanone twatangiye gusoza igisuko cacu, twagitangiye. Urabona ko noneho birirabura, n'umusatsi wacu urirabura, ariko nubwo wirabura ntiwayoberwa aho umusatsi ugera, urahamenya tu kuko ntibiba bisa n'amamenshi. Twasunitse, nabwiye ko ari ugufata kano kuboko kw'imoso, gufata kano kamenshe gatoya, kuno kw'indyo kugafata iyi menshe nini, noneho akaba ari uko kugenda gusunika. Urabona ko igisuko cacu tugenda tugisunika gahoro 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 gahoro, kugira ngo nyine gikomere. Rero kino turasa naho tugishojeje. Naco urabona ko ari amabara atatu adasa, bivuga ko nta bara na rimwe utasukisha bino bisuko, waba kino ye kuba nk'ikirepe, yaba iyi ngiyi itukura,